Mama akwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ye nyina say aka 3 months na ya to aba e wo Ghana ha no. Na candidate a omo agina a ye ba beto omo so aba no omo yo omo campaign e de omo nsem e to dwa se na be ya Ghana for bete na omo ato aba no e de amomo. Na oman penny dada John Dramani Mahama enema oye campaign na campaign oye no ayampia papa ne toto ne yasem kweto akra oman penny dada Mahama eto ayampia no na vice president his excellency Dr. Bawumianso Kenya mapa obeya magana na ndisi fonso di atemidi demonstration ehu hia na emu ojo wa onti ase na oman penny dada Mahama ayampia ba akwakoto na Ghana fu bi nso ama no reply se papa yedin e bia wani nye nti na asem a wo kan ni masem kra wo kan wankasa wutu kwanya na risky ehyehyɛ wo bag ntia me ya na wani su atan kakra na den sem no mapenda da Mahama dia betu dwa Ghana fo bi nso ama no reply o kire sɛ wa start ne campaign na wa kɔ 12 regions e wo Ghana ha no na region obekɔ bia na ahemfofo complain so mo akwanye nye e wo Ghana ha na no mapenda da Mahama e kire sɛ na ye NPP aban his excellency na do akɔ kufu adnos we ya kwanye wo Ghana ha no nyina no eba ni sen e na ahemfofo e complain sisie nti ye ma no kwan no mra no me ya kwan no mapenda da Mahama de ensem wetu dwa na Ghana fo bi chese e mapenda da Mahama na wankasa no ubeti da hu se akwan na omo aye no e yampa because utu kwan a risk hyehyɛ oba agim nti ye blame o kwa no wani so amantam nti na wo hu akwan no o se den akwan his excellency na ranko kufado wa ya akwan papa na ebusuafo yenti ensem mapenda da Mahama de tu dwa na emeti ensem Ghana fo so e de amano. And in every region, the major complaint is about the road network. And so it makes me wonder that if a government claims that it has built more roads than any other government in the history of Ghana, and actually claims that it has built more than 12,000 kilometers of roads, then I wonder why every part of Ghana is complaining about roads. I remember in government, because of hosting the oil infrastructure. Ebusianfo ensem we eno man penny dada Mahama e de atudwa. Na sometimes no oman penny dada John Dramani Mahama o kasa. Ebu ha na mebuafu, ebu on so metie ni nsem na o kan din na maba fem because e politics e na oye. Oman penny dada Mahama o kai say abra his excellency na do anka Kufuado ebeye president 2017 I was started so okoto Ghana hano Ghana fu ina complaining ahemfu ina complaining so mo akwan yo mapenda da Mahama o se his excellency na don Kufuado tikem na okwa na wada nti ohu akwan a wo ye NDC for mo si green book bi amode ba mo si Ghana akwan nyina wo amoye Ghana akwan nyina nti mapenda da Mahama wankasa wo gina ho a wo kase ahemfofo no e complain se Ghana akwan nyina ye no onfere Ufi abemu 8 years eni nti so mapenda da Mahama are you trying to tell us say akwan na wo ye na egu green book mu na also wa akono also wo ya akwan wo regions ni na nti wo pesa wo kacha say sa akwan na wo ye ni na within 8 years na akwan ni na say you see sometimes when these politicians are talking as I say yenga na fo na eti ensem o mo kan yi na ehu say this person is lying and I say this person is not lying uti ensem Dr. Bawumianso you could see say this man is ready to take Ghana to another level. And no man penda da Mahama so be resetting. Into on resetting no ye de na no guso ye ntino. En niama NPP aba we aba be ye no. E no no so oba be se mu kena. Odwu ho awon ti ase. Wa fia che say wo fi akonwa so 8 years ani. Ye to abeti a 8 years mu ne away. Be fan say 7.5 years. Be fan say 8 years because January na do na membu na ahwawi na wo be kasa ahemfofo si akwan nyina nya na se wetim ba be kan na mo apenda da ma ofa Ghana fo say se bi Ghana fo ni bi enjimi se wanya akwan a ene na NPP fo so anya akwan nti you don't have any right to talk about roads because green book mo na mo si green book no development e wo Ghana ha interchange akwan schools hospitals what's our green book in so apenda da ma want to make can say within 8 years na kwan na say na for complaining
ena we nsuro nyame amfere embu Ghana fonti eba begina aka chance wa 12 regions na himfofo so mo kwan yenge Ompenda da mahama se wunima you are lying. I am telling you that you are lying. Or him be and walk out no kwan yin. In fact, His Excellency Adam Akufo-Addo bayi all the 16 regions are Ghana were 10 and another about 6 that can I 16. All the 16 regions in this country new region and another on far kwan enko road development enko. Even though me ya kwan in now because 16 regions near what districts, constituencies and then here he womb. And this is from what Ghana for 27 years. Se mo ye fa nkenya mo ye fa and then people be ye fa to aso anka Ghana ya kwan problem na solve one penda da mahama and this for mo betina so wo ma penda da mahama from 2013 to 2016 e kwan he na wo ye ya wo be complain akwan na Ghana for nyi na adwenye pe ka wo papa we say sack you for politics na is wo nya politics bio mana yenti reply Ghana for bi so e de e man how can you see the good roads clearly when you are traveling with risky? Nteni Ghana for chese. Ubesi dem hu say kwan papa na wo hoyi. E wa bra wutu kwan ya risky sise wo ka mu. Na Ghana for den sanoma to wampenda da mahama ne so no. Ni nia Joyce Bawa ebe yi ado no. Nya mi so nko be ka say omoboa. Joyce Bawa e chese. Nti Ghana for ye ni afra ye hu sunsun ye wo mi say obi enom alcohol for medicine aye hu ana nti any risk na bia na yampa in some way na Ghana for bi so ma penda da John Dramani Mahama as reply bi hu video ya on fantage Kevin Taylor mame Kevin Taylor ye nyina ye o market o na ye to ade to bi momoni sena apam enwansana e wo wode so no sa na e beto no na dey ni didi atem no ye voter for ye oboni ben na de bia wudidi voter for atem Kevin mami chero nsofo no mo je hyenkom e ma for president Mahama se ombra no enye ho na ye hwe o ye Ghana for na beto aba no na omosonsom nso entumi ntwi ye na so mo nim nkom hye a omo hu ade pa aden na mo ampia meka nkyere ye se nyame o man nsuo nto ekodu time bi ho na be hu tumi no ana aden no mo mfa omo tumi no ankotwe nsuo no amfri suru amba nyame na sihini na se be sihini nso a obehu o wenim se we obedi ohene na yehu oba omiani Kevin mami chero udidi atem no atara edoso abruso ya hefunum omuwefu omukasa omubube ewa igbe kasa mu ekire ye na mi chero se unima unhuma vota nyina sunsuma vota nyina ebe kese be fra bruchi abesra de ogana if you like mark it on the wall wasem na betara so ade obi a ye ni policy na wo de bia di atem ani ayampia na wo tutu untumi nton president na wo didi MPP for atem na wo didi omo atem kwa na wo san the voter for aka ho wadwen no me hu se eye empty bibi anim ai anka wo obi a wo bobra wo wadwene pa bebie factory wo Ghana na eji youth no mu ye adwuma ai na hu se wo su Ghana no wabo obi mutina ho na mukika kansam wo sika de be bibia magana fra be ne hwe na ye hu ne wa ye ne infanto aba no ma NDC ye voter for ye obani we wo dey try and see cause no didi atem voter honhom nyina sunsum nyina be kasew be fra bruchi aba Ghana be srade aden wo ga say yesuro bi ana hwe nsem a mo president eka oni policy bia